Tuzanambira na ntato ingi na ndetigere meri mekai kithurano gya 2027 kununkira siasa ni banjirite guchireba antho bagituika achore bamwe kwigania na kambe imwe ya one term ingi ya two term na bange kurungamana wao omuntu akigitabura kuthugania ni bubuka mutethia kuona uchindi bwa gitikiria akumereria mata. Mwandiki wetu wa ntato Phineas Imana na athuranirite report ya gichungi kia siasa kiumegeke. Uheshimu wa Kenya bana. Uheshimu watu bana. Mathabu ya kithurano kia 2027 imathabu nende baingi baombete kwithira bakioneka kuringa na iyaka yatewitaniria. Mathabu ya siasa cha 2027 imathabu nende ya imitwene ya baingi omuntu urakurira giti kia gisiasa akioneka kweria utalania mathabu yakie. Teneka manto yakioneka kungenta na thina irino wewe ngwahuwe ukwithiro kiwatambarukire kurwira giti kia ungapana kia seneta kana muno kia rais wa nthiguru. Ngapana mutumanto ethingia nethirite akioneka kunyilia kwa kaita tiremwe na tia ili atiwe na kuwatambaru rais William Ruto kunenkero kura urengi kwa kibindi kia bieli untunende amiru baingi bonekete yaka bati ubwendera na nontora noe utwa katwa mwatu tam kaboku ade buarimi kaboku ade muntu abore akago itrete ngiri mwanja ne ate okua tetu tam uwa boya yani genda ginya we aibua menyani to tamu yana icio tondigilia tore arimi na ito kwera munene wetu ni boya neu yaomba kwithira ti thina ende thina ni ati mutumanto ethingio na kwenda giti kia ungabana kithurano ne kia 2027 inkwenda mberwa ngraundi eri watia ate ngraundi eri watia na kithira mutumanto ethingia na kwenda itiki na nakwata rais Ruto mbaru kunene ni kona ni amiru bamwe baumba muringira kura ende bakaria kuringira rais ontobura tibo kuriaria promises chonde ira president ekire na ije akatimiza before end of this term na tobati kwaria tokawa president ba kuremo inguge tamu yathira kwa unde iromba buruto genokiri thirikari yetu ikandeliver ndi nama thirikari ya William Samoei Ruto na kithure kindike ikandeliver ende kukario kukarikanwa ni kwari na kanyoni muntu katariritie ati kawira mwangaza na kwenderwa ni rais Ruto kithira bobo akarika ni omate bukethira bwechincha kia mathabu ya kisiasa bonene amiru Kawira, wacha niseme hivi, mimi niliota njuzi wewe umerundi kwa ofisi ya gavana, na nikiangalia leo hao watu wamekuja kuidhinisha ya kwamba wako nyuma yako na wanataka uamuzi wao uheshimiwe na kila mtu hata kotini. MCA wa Wandiathwana Nweji Muchui ntuko inka indiru nethirite agitarira kia barabonde nende bethirite bakienda irakaira mwangaza inkala ikethira ikichamukairwa ruwe na itetolila muntu wenthe ukuromba giti yote miru roeta wasocieti na Kawira tukarekana nyabi etu twamwe kuronwe no tukwisia kwikala tutereka ichiarwa miru ira tutwire kura ile tuochara oche chiaro batutura ruwa mungi mwakamiru yesasa bunge bamiru ibangire ndipo ititrimete acheke kumaniana murwa moyoyo kuwatambaru rais William Ruto aratungeria mwanya pa gisiasa barabate kwendera Ruto bawite kinya bunge ba no kabakana Utindeni kuthukaniria muntu akaronga makawa ikire motengo yarita ikire machi ite chena mata kwengugichia national government na county tuatwa kanya abukona mapato jara rais Ruto na munini owe daketwe guiciariro tharaka ngugeira beterete gwita ituberete twinya gunjuba miru ntore mwetwira wa jumbe ba miru bweta kuga yesa nau otemungu genge bwita mantojo ijorongo imagine yule msaliti pia mkubwa ni hawa wabunge wenu. Hawa wabunge wenu ndio wanapitisha finance bill, wakiambiwa fama hii wanasema yesa, wakiambiwa tutoshe raia kondi iko juu wanasema yesa, tukisema piga mtoto risasi anasema yesa,
Tukisema kuna fees, pesa ya fees ya watoto wasome, wa maskini, anasema yes. Kwa hivyo tungeyepo kwenda. Hiyo ndio serikali ya watu wanataka. Nande ankwenda obwira bukathikira baraba na u bakwaria nteto nyingi abe disgruntled ija mukoro wengi akaeta kuga nteto imbe cia mukuru kawarenge bana wa mbere kaunti ya Meru Peter Gatira Munya akioneka we kuringa rwimbo ruke wenka atekuwa tutam ende akiwa nanenkero kura chongabana Oreu Munya akioneka kuria kwanirwa ni utungeria bwa Rais Ruto bwa miaka erethirite arigitine na antu ba Meru bakenda bya kwenda ndura na inko chogia nkatho muno ntu kuibwe obwe bombena na iba kwenda bathura batubiri undai kanjara muno ate undai kanjara berende umakiameneke taki na uteno batirimana bonde bo gukua maoni ndio kueleanwa na maoni yote yathukite atu yarea lakini kiongozi navuri kwithara ina nginya space ya kuidhurira nangio choke nyuma kire kithurano kia 2022 kiraito murungi amono na kwithira nende na arigitine kia ungabana ataumbire kwithira kiwatana mbembere kana kinya yeyele bu no bwithire ni kumania na murunga muyokie yokuwa tambaru Raila Odinga ontunendi amiru batonekire kumuringira kura Uganda analysis. Mimi sifanyi siasa emotions. Mimi nafanya siasa ya hesabu. Tumefanya utafiti. We have listened even to your own opponents. I've sat with them, kuwasikiliza maoni yao, to assess them, and from even other confidential reports, we have no doubt that the 5th President of the Republic of Kenya is no other than Raila Amolo Odinga. Na nende kira kionekete kumira siasa baingi nikithira bakairingira kura chiobo bonka kana kinya kithira bakaithira bakiringaira mutungeria wa nthiguru siasa Bob Gonde bukamenyekana kuringana na mathabu ya muntu ona kinya maromba yario Phineas Imana gichunki gia siasa